Pauksedi Imphal West farkkhrabsing tawjari Phau wanbinaba Leirktaba Manipur da Loufmsu ngmloi Loumisu Leirkloi Manipur da Loumi hairaga makal ani ahum thokna khaidokpa yai masagi lausa leijabadu ujaba Loumi kangbu ama sandokpa lau uraga hingjaba Loumi kangbu ama amasung masagi lausu leijadaba amadi migi salaga su uge phangdaba lau ubana sinpham oiba Mioi kangbu ama asine lau uba haiba simaktabu laikhom lairang teiba saraba kalengi maisa khangba amasung chafam thapam khangdaba sinphamne madam amadadi nongalamdaidagi hona san pabot sinaraga lawod mari mangaraptagi tadana khoiraba tungda lau panarame nongmada mapanggal kalaba sal anin lau sangam ama karan lakpa phauba khoiba wanarame thabak wana suraba sansing adu mabuk thana pijananabagi damak labukta salpot khoirba laumi aduna amuksu saba thakpa khangdaba magai sajik falaga pijaribane nongthelgi matamda Thana thongdon pijaba amasung chansing adugi matengna lau uribanina kang chiktanaba haying chiktanaba kangmai khowani singba tawnaramlibani adubo madamgi khongsat aibasi thingba ngamde haujikti ukai takpinaba sanloiba mi thibada phanglaktre maroina Imphal gi mafam ayambada leiriba laufam sing asidadi sansi naraga lau narami aiba ngasigi mirona kauna khrabane haujikti technology gi matengna lau uba amasung lau lokpada laumi sing 100 tractor sin naraga lau khwen bada ngahekta lau pari ama irai laina khoiba ngamle ising ya waba leirakasu ising tungba mafam dagi chingnaba honabada thoidukna wadre tin taragasu hidak kapnaba makal makha kyagi sprayers leire lau yeibasu machine jaire pangkan suba yaba thabak ayambada machine tawre aduba lau ubada mioi bagi pangal haibasi yaudaba yadaba matang yamna lei lau lingba lahon phoiba napi pengba amadi uriba lau adugi phibam kamdawbagi haibadudi pangal jangi amasung hek leitani yengdaba yade laumi singna makhoinu uriba lau sangam khara khak adugi damak lupa lakh amarom piba tractor leiraka sinaba sung ngamdabanina tractor nekba amadi lau panbada sel jamna change haujikti chemical fertilizer habaki system amusu leibanina lau sangam ama ubada saurangna lupa lising 15 dagi kun phawba sange asumna yamna wana laumi singna lok saba phawsing adu kai jawraklaba matamda sahi ama chanarba chengsa kwadre ain nuai jaribani adubo laumi gi ponchi haibasidi atopa sinpham ama paidabanina makoina lokliba phau adu tairaga imung manunggi awat apasing leiba haibasi mamangaidagi adum tawtuna lagi imung adugi angangsing mahi tamanba ana ek jorok padagi idak langthak leiba thaudok wathok singi tangai fadaba sel puthokpa amasung atei polum kya leigi arabasu phau tairaga phanglakpa sel natana atei sel thokpa yaba lambi leite loribadi laumi singna inpha kakphai marakta lau uraga mayumda paiduna thamlaba phau sing adu tangai fadaba kharagi damak taigi haibada wanbinaba mi leite Masigi mathakta India government gi thausilni National for Security yaki makhada seng kg amadulpa ahum piba seng singadu leptana phangba amasung COVID-19 gi pandemic ni aiduna amukkasu Central government la laraba misam yamda Mioi amam gi sel ama phawba tinghandana seng kg manga pisanba asina lawbi singtadi aduki matik fibam sogle makoina faisalaga thamliba phau singadu wanbinaba leitabadagi sahi ani suraba phau kaida pairaga mangba payam amasu yawe matang asida panjaning wafam di laumi singna humang taba makai honaraga lokhiba phau phau singadu kumbi kalen naidana wananaba thausil ama sem kadabane wanbi nanaba mi leitragana lengakna wansan bi gadabane asumna wansil laba phau singadu takthok laga hiram amada hekta sinna gadabane laumi singi kod yon basit tabhai lau uba to khinaba ki masa kamare laufum kannaba lauriba singna laufum kanba ngamdaba gi phibam lakani amasung lau ubinanaba Laumi nong bagi mang kita lau ubana sinpham oiba mioi kya atopa sinpham paina kituna chinjak dami pal tangba leibak ama oirakani haiba leigak na nainabiyo atopa pau amadana sahiani gi matungda hanbo oina prime minister na Kashmir gi ex minister mari Yaona Leader Thada mari ga unagadouri sahiani gi matungda hanbo oina prime minister Narendra Modi na thasigi kunmari da Jammu and Kashmir da maset ani thokna tadringe da minister oiramba tongan ba political party gi mohchin ba leader mari yauna Political leader Thada mariga unagani aina agency ki pauna pangdokle lagleba assembly mikal ki mang oinana state amasung union territory khaidoklaba Jammu and Kashmir ki Lok Sabha amadi assembly constituency singnauna delimitation tawbagi process am athuba patamda paikhatana bagi damak political leader singa interaction tawnaba unagadabani aire lagleba jun kunmari ki nongthil pung ahumlom taba matamda prime minister lagleba jun kunmari ki nongthil pung ahum taba matamda prime minister masapna chair lawduna pangthokadaba Jammu and Kashmir gi awangba thaki political party sing interaction program asida sarujana ba union home secretary Ajoy Phalanangasi telephone gi khuthangda official oina batun tawkhre aina prime ministers
ऑफिस PMO की सोर्स पलदुना एजेंसी की पाउना हाइरे यूनियन होम सेक्रेटरी ना अवांग थाकी ओइबा पॉलिटिकल मिफम अदुदा सरुक याना पॉलिटिकल पार्टी सिंग अदुदी हाना सरकार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस NC पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP अमसु पीपल्स कॉन्फ्रेंस PC अदुगा काश्मीर बेस लौबा BJP कांग्रेस जम्मू एंड काश्मीर अपनी पार्टी CPIM अमसु जम्मू एंड काश्मीर नेशनल पंथर्स पार्टी असिने सलवा की थौदोक्ता चेनबा असम राइफल्स के मेजर आलोकना हाई कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल पिबियु हाइजरकले चालीबा था असि की मरी की निमिदांग पुंग मपल्लोम तारकपदा कांगपोक्पी पुलिस स्टेशन की मनुंग IT रोड किलोमीटर जंखैरोम चंगचलगा लैबा सलवा खुल की मफम अमदा मांगवोइला लौभोम चै कुंथ्रागनिथोय अपोक्पा सेलम लौभोम कौबा मियोय अमा नोंगमेना कापदगी सिगिबा थक्तोक्ता चेनरी निफुमरी सुबा असम राइफल्स की मेजर आलोक साथी अमसुम हाकी SN अमर लामकांग कौबा पर्सन अमना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा मखोय अनुबो एंटिसिपेटरी फ्री अरेस्ट बेल पिबिना हाइजरकले असम राइफल्स पर्सन सिंह असि की मेकेदगी मखोय मसा मसाना फिटनेस सर्चिंग ओइदना फाइल तौरखिबा प्रेयर सिंह अदु कोर्ट लौकटख्रे लोइना मेजर आलोक साथी के प्रेयर पिटिशन अदुना कोर्ट असिना एंटिसिपेटरी बेल नंबर 25 ऑफ 2021 ओइना लौकटखिबगा लोइना माके SN अमर लामकांग की मेकेदगी फाइल तौरखिबा प्रेयर अदुबना एंटिसिपेटरी बेल नंबर 24 ऑफ 2021 ओइना लौकटख्रे कांगपोक्पी पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन कौंसिलिबा गैलनल विलेज बंगलाबुंग द लेबा निफुमरी सुबा असम राइफल्स के पोस्ट कमांडर ओइरिबा मेजर आलोक साथी अमसुंग हाकी पर्सन अमना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर द फाइल तौरखिबा बेल फ्रेयर्स असे थौदोगदुगी मतंग द केस अमा रजिस्टर तौतुन लखोटखिबा कांगपोक्पी पुलिस स्टेशन की ऑफिसर इंचार्ज OC व रेस्पोंडेंट ओइना कौंसिल का माकी मतकता फाइल तौरखिबाने मखोयनेगी एंटिसिपेटरी बेल फ्रेयर्स अदु खननबगिदमक हायेंग कोर्ट असि जस्टिस हंटेम बिमोल की कोज लिस्ट की आइटम नंबर 7 अमसुंग 8 लिस्ट तौख्रे दिल्ली द पुंग कुनमरी के मनुंग द कोविड नारकपा मसिंग सुपनगी चामा कुनमरी खक्तंग ओइरे दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट पीबा डाटा मतुंग इन फेब्रुवारी 13 की मतुंग दगी ख्वाइदगी नेम्बा ओइना ngasi दिल्ली द पुंग कुनमरी के मनुंग द कोरोना वायरस ना नौना नारखिबा मसिंग सुपनगी चामा कुनमरी खक्तमक ओइरे अमसुक लाइना असि नाबदगी मियोइ तैरिक खक्सिके लोइना पॉजिटिव रेट अदु चादा 0.17 जौना नेमख्रे हारिबा मतम मसि के मनुंग द लाइना असि के सैंपल लिसिंग हुंबुद्रा नितोय चाट्रुक हुंबुद्रा टेस्ट तौखे पुंकुन मरी मनुदा कोविड-19 नाबदगी सीबगी मसिंग अदु थंगना थंगना निनी सुब ओइना ngasi तारा की मखादा लेरे नौना सीगिबा मसिंग अदु थारगा लेबागी कोनुंग असिगी सीगिबा मसिंग अदु लिसिंग कुनगा मरी समापन तारागा मरी यौरे अमसुंग सीबगी रेट अदु चादा 1.74 ने ngarang thakjar mit दिल्ली द तमथिरबा भाइरस अदुगी मरमदगी मियोइ तरे सीखि मसि अप्रैल अमगी मतुंग दगी ख्वाइदगी नेमबमेस मसिंग ने नमिदा सिदा मियोइ चाम कुंथ्रा मरोम नारखि अमसुंग पॉजिटिविटी रेट अदु चादा 0.18 ने नागालमरोम द सेप्टेम्बर अक्टोबर थाद कोविड की थर्ड वेव की वार्निंग लेबाकसिना हौजिक मयुक नरिबा कोविड-19 पेंडेमिक की सेकेंड वेव असि मथंग था जुलाई की अरोइबा सरुक फावबा की मनुंग द नेमथाकिबा याना लेरे अदुगा सेप्टेम्बर अक्टोबर थाद असौबा थर्ड वेव अमा मयुक नगनी आइना एक्सपर्ट सिंग फोक्तोक नरखलिबा असिना स्टेट सरकार की माइकेदगी सु मसिदा हेना अकनबा सेक्शन थौरांग सि लोखनबगी तंगाइ फदबा लೈ लेबाक असिगी ओइना एप्रिल अगलकपदा सेकेंड वेव की पेंडेमिक असि यामना किनिंगाइ ओइबा फिबम अमदा मयुक नरंबदु नॉर्थ ईस्ट नतना मेनलैंड इंडिया की सरुक अयामबदी हौजिक नेम थरखरे स्टेट असिगी ओइनासु खरामखै दि नेम थरखले आइबा याइ अदुबो मसि ओइदुनासु लाइचत असि लाक्सेननब आइदुना सरकारना थमलिबा SOP अमसु गाइडलाइनसिंग अदुदि ngasi फौबा पियामदा ngakna चटपगी ममी तादे कारफियो मसंग अथिंगबा थुगाइदुन लाकपसिंग पुलिस ना फारगा डिटेन तौबा अमदि पाक्सना मोबाइल टेस्टिंग तौबगी थबक अदुसु हौजिक नेम थरे हेन मरु ओइरबदि कारफी थुगाइदुन लाकपसिंग कोविड टेस्ट तौबदु नते अथिंगबा थुगाइपसिंग मतकता आइनगी ओइबा अकनबा चेराक्सिंग पिदुन तौबा यादे आबदु खंगनबा चुम्मे थबक खुदिंगमकी कोमथोकपा असिना हेना फतबा मायुक नगने यमथंगदरिबा नागालैंड स्टेट अदि सरकारना थमलिबा अथिंगबा थुगाइपसिंग मतकता अकनबा चेराक पिबदा नतना कोविड केयर सेंटर सिंग द काहिनबा थोंगसिंग चथरकबा पोचै थुगाइबा हेल्थ वर्कर सिंग द खुद थाबना सिंग यावरकपदा जेल द थंपा यावना अजौबा सल्फम के फाइन तौरे मसिगे वन तैनबदा स्टेट असिदना लंबी सोरोकता लमेन तुमहेन बसिंगना मरिंग तंबदा नतना कोविड केयर सेंटर द लैरिबसिंग मरक्तगी खराते मखोइना यादे हाइबगी हेल्थ वर्कर सिंग द अकन रिंग सिंगनबा के यावरे अदुना फिबम मसिदा लाइचद असि लाक्सिनबा अराइबा ओइरोय स्टेट मनुंगी लेरिबा कोविड ट्रांसमिशन गी चेन असि थुगाइना नबो होनबगा लोइनना मपान लमदगी लाकपसिंगना पुसिलकलिबा बायरेंसिंग असि थेंगनबा गाड़ी द नत्रगना फ्लाइट द लाकपा पैसेंजर खुदिंगबा सुंगसोय सुदना RT-PCR टेस्ट के रिजल्ट द नेगेटिव ओइरे हाइबगी चेचांग यावदबसिंग फ्लाइट द लाकपिबसिंगना एयरपोर्ट द अदुगा गाड़ी द लाकपसिंगना माउ अमसुंग जिरी गेट द डिटेन तौरगा टेस्ट तौदना मदुगे रिजल्ट खंगलब खक्तदा सथोक सेसिन जाहनगदबनी
negative ore hai bagi report jaruk tabasing airport na tragana state asi sanglak pagi mau amasung jiri pam ki keta sample lahuraga thadok pa asina di laibak thiduna mioi sing adugi marakta positive poi bajarum labade mioi kya amada paksana sandok pana han kiduna commodity spread asi hena pakthok chawthorak tanaba sarkarna jariba makai hena kanba guideline amadi SOP sing enforce to basange maraga sida Yamlaba Drug konnana mioi ani phare Imphal West District Police ki SP Dr. Sarang Tim Ibom Saki Piteng Bakhada District asigi narcotic cell ki team amana Imphal More lambi ki kansi podagi Yamlaba Drug drug single luina mioi ani phare Police ki pauna hai pharaba mioi ani adudi Thopal District ki Lirong Police Station konba Hauraibi makha lekai tiki Nawaz Sharif sahi kun ganipan apokpa Jamaluddin Amadi Anis sahi kun ganipan apokpa MD Ayobne Makoy ni na krim masugi alto ka registration number MN05A7549 asidi Imphal tamna lak baki lambida kanji boda khamlaga check tobada sapon kep tara ganipan da appa heroin number 4 amadi packet hom da haplaga lot laga purakpa WY tablet listing hom chatruk kuntraga taruk yoramba thengna badagi phare makha tarakpa atopa pau amadasu COVID naruraga farkkpa sing amukkasu narkpa yai COVID-19 naruraga batung da antibody thokpagi sang asi mi singki marakta khenaba yai aduga COVID-19 ki alpha amasung beta strain da ki ngak thokpa ngamdaba yai aina study amada phangdokre COVID-19 naruraga batung da tha amaleiraga amasung tha taruk leiraga yamna chonba iman response thokpa mi sing da alpha strain asi atokpa ngamba antibody amada thengna khite aduga beta strain hatuk narba antibody thadokpagi khudam amada ukhide aina friend tawdriba study aduda haike study asi Oxford University and Liverpool Sheffield Newcastle amasung Birmingham ki University singa khosamnaraga sathakibane layong ubana tragada udaba orabasu infection tawroba matung tongkoina aruba strain sing si hektang hathok pangamgani haibalaite aina study aduda haike aruba content singa sikemaru ba pau khara asi pau damjariba mari local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri popuna papathaga jari channel asina tomda kanarabadi subscribe to be na subscribe to be like in the share to suka bi kunap nang bapo amukana thagachari